kaze kuri wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tunyuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Kora subscribe tujye tubana. Umeze neza, nizere ko umeze neza. Niba utameze neza nabwo wihangane, umunsi babyanze ariko ejo bikagenda neza. Ese niko imeze, niko twayisanze, ntacyo twahindura. Mu mushinga wacu wa P Network dufite amakuru mashyashya. Ni amakuru avuga ko grace period yongerewe. Uyu munsi turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Grace period yagombaga kurangira uyu munsi ariko yegejwe inyuma ho amatariki agera kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri. Urumva yuko ni ukwezi kose. Tugiye kurebera hamwe n'iki kwa timu yavuze mu bijyanye na Open Mainnet. Karibu cyane, ngwino tubane kandi nizere yuko turi kumwe 5 kuri 5. Nizere ko biri bugende neza kabisa. Ngwino tubane muri iki kiganiro twihuse. Grace period nyine yongerewe. Nagiye mbona ku ma social media abantu benshi bavuga bati kuwa timu irabeshya, kuwa timu ntabwo irinda ijambo ryayo. Rero ikintu wamenya nuko ntabwo kuwa timu ibeshya, ahubwo kuwa timu ni umubyeyi. Ese waruzi yuko uko twishimira ko abantu benshi bari guhomba pi zabo, natwe byari butugiraho ingaruka? Nize ngaruka no byari butugireho. Uyu munsi tuvugana ubundi gukora iyi video grace period iba yarangiye, kandi wibuke kugira ngo tujye kuri Open Mainnet tugomba kuba twuzuye migration zingana na miliyoni 10. Ese twaruzuye? Ese izo migration zigomba kuva he? Zigomba kuva nyine muri abo bantu bari bagiye guhomba pi zabo. Ese waruzi yuko umuntu noneho iyi grace period igomba gucika? Waruzi yuko agomba guhomba pi ziwe ya mininze mbere yuko grace period itangira? Abenshi twari tuzi yuko azahomba pi ya mininze mu gihe cya grace period, nyamara burya ntabwo ariko bimeze. Ni uguhomba pi ya mininze mu gihe mbere yuko grace period itangira. Ibaze umaze imyaka 3 umininga, watangiye muri 2022, none pi zose wa mininze kugeza muri 2024 mu kwezi kwa karindwi urazibuze. Baguha izo kuva mu kwa karindwi kugera mu kwa kabiri z'ukwezi kwa 2025 mu mwaka. Urumva yuko uzaba utakaje ibintu byinshi. Ngaho rero kora ibisabwa, gerageza kabisa wuzuze ibisabwa muri iyi minsi isigaye batwongeje. Wivuga ngo niko bimeze, ngo niko bizahora, ngo nubundi ngo oya, ntabwo ibintu byose ariko bihora. Bajya bavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nese grace period izahoraho iteka ryose. Urumva ibihano bazaha umuntu utarujuje ibisabwa se bitaremereye? Rero gerageza wuzuze ibisabwa niba uzi yuko utujuje ibisabwa. Wibuke ko hari abantu benshi batujuje ibisabwa kubera impamvu. Hari wabuze telefoni abura amahirwe yo kongera kubona iyindi, hari umuntu urwaye uri mu bitaro umeze nabi utabasha gukora ibyo byose kuba timirimo dusaba. Ahari wenda amahirwe iminsi isigaye azaba yakize ameze neza, azaba yabonye uburyo bwo kugura telefoni yuzuze ibisabwa, maze tubone migration miliyoni 10 tayari tujye kuri Open Mainnet. Open Mainnet rero kuwa timu nubundi yayivuzeho. Open Mainnet kuwa timu yavuze yuko Open Mainnet igomba kuba uko byagenda kose, kandi ntabwo kuba grace period yegejwe inyuma nta hantu bihure na Open Mainnet. Na grace period yakivanga muri Open Mainnet kuko nta hantu na hato bihuriye. Nubundi Open Mainnet iracyari muri kota 1 kabisa, mu ntangiriro ndetse z'uyu mwaka nyine. Wumve n'akandi gashya rero, bavuze ko Open Mainnet ni mu busesenguzi bwanjye, hatagira umuntu ntera amabuye ngo avuge ngo navuze ngo Open Mainnet ngo yatangajwe. Gusa icyo tuzi nuko bavuze ko Open Mainnet izatangazwa mbere y'ukwezi. Nuko ngo rero ibaze ikindi kintu. Ese kubera iki Nicolas yavuze ko Open Mainnet ishobora kuba mbere ya 28 cyangwa se nyuma yayo? Nubundi surumva ugira ngo abitangaze bingana iki? Tuvugana ubu kuvungu iyi tariki kujya kuri 28 harimo igihe kingana n'ukwezi. Nubundi gunumva yayitangaje, ahubwo ikintu tugomba kwicara tuzi turebe ngo ni hagati ya 28 cyangwa se nyuma yaho nyine. Ubwo urumva ni bitarenze kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu nibwo nyine kota 1
izarangira. Ni ku busesenguzi bwanjye, ntihagire umuntu untera amabuye. Ese wowe ubyumva gute? Twandikire muri komenti kabisa, komenti zanyu kandi turazisoma. Kora subscribe tubane. Nizere ko wankurikiranye, nizere yuko tubanye muri iyi video. Ni ngufiya ariko iby'ingenzi byari ibyo ngibyo. Byari kubabwira yuko nyine grace period bayongere, byari kubabwira yuko open mainnet nanone ntakuka nyine iracyari muri kota 1. Byari kubabwira yuko mugomba kuzuza ibisabwa muri iyi minsi. Nyaboneka ukwezi baduhaye ntabwo ariko wivuga ngo niko bizahora. Wakoze kubana nanjye, wakoze kunkurikira. Nitwa Hunter kabisa, uri umuntu w'agaciro kuba wabanye nanjye. I love you, ndabakunda cyane kabisa. Duhure muri next video igiye gukurikira. Iyi ngiyi ndabakunda cyane.